Itasenuke, Wat 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Itasenuke, Wat 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Ila kwaqhamuka khona ke emva kwethu olokhuzana oSerum nabanye abakhumbula oSerum nabanye ababesebeze emva kwethu ngoba nathi sebesibonile sesingaphambili sesimovele kwenye 11 okwakhiwa ke kwamakomedi kwakusiza ke njengoba onhlanipho babangena babasemakomedini lawa akwazi ukuthi asithathe azosibeka la sikhona ikhona ke la oyibona uyithulele ingathi yalahleka njoba dusho le yokuthi ene sigcine sesingasazi ukuthi uma ungikhethile angi represent mina wakusho njalo ANC uthi kufanele ingakho ithi ANC i-branch i-basic unit ka-ANC ibalulekile uma ukhethiwe lapha yazi ukuthi awuzimele wena umele abantu bakunika imandate bangakuphuca nakusasa banika omunye akusho ukuthi mabethi cha phefeni godluka ingoba ekuzonda ingoba kulesikhathi ababona kusonto la nanti ucomment lingasithatha lisibeke lapha ya ilapha wesimo salesikhathi hayi sima ilana ke esithe sagcina enye into engicabanga ukuthi siqala usilimaza manje ukwehla komhabo waphela umhabo ukhuluma ngokuthi sifuna net ezidase nokunamaphethelo ukuze nilide lapha ingakhulumeni into amawadi ayilethela ukuthi kumbe tumbonami ayilethela ukuthi for administration purpose for administration nje ukuthi kube neward bani kuze kwazi ube lokhuzana but manje kunabantu abafuna ukwenza amaward ungathi awabo angithi hebona lento ugcina umphakathi so ingakho sokunomuntu ovela benesibindi athi hayi awu ANC uyabheda uma usuthi yami usondele kena akubalele ukuthi kwenze ukuthi nokuthi ngathi ngifuna usizo ngalithola yabo somthe cha yakona weNC imina njengophefeni obhedile la cela ungixolele awufika athi umuntu ANC yabheda kodwa mase ukuyovota uvotele yabo kodwa ubona ukuthi udinga izinto esizenza thina mhlawumbe some of our leaders endle sozenze ngayo oh yeah hey cha hayi siyabonga sihleli nobhuti ke uphefeni la uMr Hlongwa osuka khona laphana kwi video yaseDonodi njoba kusibona ke sila iblock yaseDonodi njoba sila uyayicacisa izinto ke njalo ukuthi uma umholi iziphi izinto nengqinamba ohlangabezana nazo njalo nangendlela futhi enye kufanele ukuthi uziphathe ngayo njalo socela ukuthi ke usilandele lapha nepage ni Itasenuke Wat 14 Galaxy TV
YouTube channel download laphana copy paste njalo njalo uzoyithola zonke ke inkulumo nezabaholi abanye njalo njalo sihlale nabo kulolu hlelo iDasen Quad 14 Galaxy TV. Singakavali nje babuhlongo. Ngizofisa ukuthi mhlambe ke sibheke nale yalento yangaphakathi wadini mhlambe makuthiwa kuyokhethwa ubuholi kwa-ANC mhlawumbe ungakothusa ukuthi sithi kuyibheka nayo kancane ukuthi mhlawumbe iziphi izinto mhlawumbe noma ama-advice ongawabeka ngoba mhlawumbe kwesinye isikhathi ngiyambona maningena la kuma-BGMs uthola ukuthi kukhona abaphuma sebekhala ukuthi abaveli laphana ko-voters roll njalo njalo mhlawumbe kuphi ongakwazi ukusiluleka ngakho kulezo zinto enjenganalezo. Ngaphambi mhlawumbe ngene lapho ngifisa ukusho ukuthi mhlawumbe baningi ama-comrades esimame alibambele iqhaza lokuthi sikwazi ukuthi sifike la sikhona ngoba khona ama-issues ongakwazi ukwakhuluma nje kuphefeni owesilisa afuna khuluma abakwazi ukwathatha baningi ama-comrades lo wala kanzansi usashona wesenza plus uJabu umakathembeka lokho maningi namanye amatheko maningi namanye nothola nabanye onyamazane 21 kodwa ungazana wakuthiwa unyamazane baningi and badlala irole enkulu ukuthi sibe ilento esiyiyona namhlanje so ngeswabukela abantu abaphansi uANC unezinto ezikhona unale document through the eye of the needle i-renewal une constitution unazo zonke lezo zinto zakhelwe imember kaANC ukuthi ibe nolwazi amakhehla aqhamuka through the eye of the needle uyabona ayijule kakhulu la amakhehla uyabona nje uma uzozwa enye ama heroes ethu uOR ethi manicabanga ukuthi kunzima ukuba semzabalazweni animeni nibone mase singenile seni governing party ukuthi kuyoba nzima kanjani wayisho singakazi ukuthi sizoyithola inkulu le uyayibona manje mase sihleli ukuthi ngempela khona ama challenges esinawo ngibuyele kulo ishoyo ngokwami kuyichilo noka-ANC ukuthi thina abaholi asikwazi ukuhlala phansi kwestructure ungekho kwestructure sihlale phansi nje osekhethiwa ikhansela afike lapha isigqoko sekhansela sibeke eceleni njoba nakuhlande kuseni masivula ama TV umongameli adevasha lapha under fire kule mola abantu abanyathelana uthe uzenge kwesigqoko seka-ANC hayi sikahulumeni ngokuba upresident weANC ukuthi sihlale phansi sibheke ukuthi senza njani uthola ukuthi umuntu mhlambe la na comrade umuntu into athi siyenzeka vele kuthiwe ngo2 sisetono ukuthi sizo recruit vele kuthiwe ngo10 ngo2 ngomgqibelo abantu bathola lapho ngo10 ngoba bayemgcobeni benza zonke lezo zinto ubathola ngo2 mase bebuye wena usuyahamba kodwa ufuna urecruiter ukuthi iward ngempela ibe nama members ayenzi yilana ku-ANC eqhamuka ethi cha lento ebonakala nomba uthi gatekeeping uthola ukuthi awusenalo ikhadi leli awathi kwenze njani uyafika kunomuntu okuthiwa unobhala into ekathi sinesikhathi uyafika kuthiwa kunomuntu onobhala akazi ukuthi uzothi ngemembership yakho kwenzekani uphethe ilokhuzana iblue slip angithi into edumile iblue slip uma uphethe iblue slip iyakusho phethe we a full member ka-ANC you can participate in a history yakho kodwa ekuthiwa ukwazi ukungena ngoba ukho kwi-voters roll i-voters roll yakho for administration purpose hayi ukuthene ivimbile ilunga lika-ANC yingakho ke sesiya eNazareth ilento ekwacela ukuthi ake kushintshwe indlela yesystem njoba sesikule system ekhona entsha naye sazama ukuthi ilungiswe na ngendlela yokurecruiter uma kuzo recruiter sasinikana kuqala ama recruiter pack hambiya ngakini uyobuya nabantu hambiye ngakini
uyoba lokhoza abantu ukuze ba mas ikhandi membership mayebuya leyo membership ibe kulento ekhona ekuthiwa NS waiting period la ANC ekubheka ukuthi lo mphefumuleni imrecruitile uya qualify into abe member ka ANC kubheka i-character ayisenzeki bengasenzeki lo into uthi mase ibusethi probation uma isidlule ku probation ukuzumukelwe ufuna kube ne meeting ye branch la kuthiwa siyomukela amalunga amasha recruitiwe uma efika lamalunga amasha siyanimukela nakho izinto ezenza ka ANC ilento esithi induction ilokhu nalokhu nakho sekulindele kuwena njengemember ka ANC yebo nelungelo lokugxeka lokwenza yonke into kodwa hayi uhamba umemeza eminyaka asibe nama meeting uzongitshela phefeni awenza ukuthi nokuthi na okuright nami ngikwazi ukuzidefend but into egcinisi yenzeka ukuthi makuthiwa kuzoba nama BGM into yokuqala njengelunga la ANC sengitha uNkulunkulu amkaze ngikhona yani ku voters roll uyayibona lo into awu uNkulunkulu amkaze ngizokwazi ukuparticipate ngizothi ngiyobeka kuthiwa useya attack usibanibani uhamba nosibanibani yile asigcine khona sengasekho abantu baka ANC gcine sekunomuntu kaSibanibani iyasilimaza njoba sikulesimo ka ANC abazama ukuyilungisa ukuthi ithi yafika ikhathi se BGM ifika sonke siyazazi istatus setsimiphi iBGM phelela suka sesiyokhetha ikomiti kabusha usuke uyolanda amandla nenew mandate angithi uyangizwa imandate ezosho ukuthi bathi abantu cha sakholele ebuholini bakho but sicela nilungiselana lana ayi cha sakholela akuthi uzancane abakhipha abantu mhlambe kuthona ubohlala bakunikelela bathi sicela ukuyohead ezemfundo lapha ngoba phela i-branch executive committee kufanele yazi ukuthi ezikoleni kwenzakalani yazi ukuthi ema-clinic kwenzakalani yazi ukuthi ema-taxini kuyiphi inkinga ehlangane nabazali kube khona abaziyo abantu ukuthi kuma-CPF kwenzakalani i-branch it's a function functiona ngempela i-branch ya-ANC yenza njalo yazi ukuthi bangaka abantu abangakwazi ukuthola ugesi but asenzeki mase kuzala ama-BGM nanamanje njengoba sibuya kwena la khona izinto okube nokukhala ukuthi akwenzekanga kahle ingakho wazi ukuthi ngase kube nama dispute akhona yabo kopha umunye umuntu sowacabanga ukuthi kuliwa necomment cha umuntu usungenzeka kahle endlela yabo nakhe sifuna kwenzeke lately ke kunalento le ye councilship ayine interest le councilship hayi interest yokukhethwa umuntu ozongilenta ukuthi ubani lo azongilida lo muntu ozongilida uyasibona yani inkinga esinayo what 14 ngabe uzoyenza yini ngoba ake ngisho nje abantu abawuthanda abo ANC thina senziwa athi umuntu kunabantu ababodwa abasebenzayo futhi bona abaphilayo uyabo ANC awuyona ilokhuzana iagent yomsebenzi but makunala wazi khona ngase kuqhamuka izinto ufuna ke ku rotate izinto ezifana lezo uthola umuntu ngokomthetho yasifundisa ANC ukuthi awuziboni ukuthi ungasobe ikhansela ubona abantu ukuthi kwenzeka ngempela nesikhathi manje uyabona ukuthi njengamanje izinto zishintshile yabo ingakho zesilimaza sila sikhona njengamanje sikulo into but ANC uqhama nezinto ezinhle uma ningenzi kahle lapha ko BGM banibani usunika imphakathi amandla ke liyafika ikomiti la ANC lithi namba abantu sibakhethile abawu4 uphefeni umbonambu uDlamini ucele nakho sibalethela phambi kwenu bese uma njengoba angithi bekhethwe elokuphela 7 days umphakathi ufuna ukwaziswa ukuthi ngosuku lwaka 7 so besibize i-community meeting uma sifika kulo community meeting so introducer ama candidate thina njengo ANC esibona ukuthi labantu bangasilida but ke asikwazi ukwenza njalo ingekho i-buy-in ezomphakathi uma sifika lapha so sesonke sesihlangene ANC ongeyena ngoba phela ANC we lead of the society uma ufika lapha umphakathi ANC ukuvezileke kuma guide ukuthi umphakathi ungasho ukuthi hayi cha siyabonga ANC ukuthi nesihloniphe nesilokhona cha kodwa sicela ni-ede nalo oka 5
unelungelo lokwenza sicela edena lo oka 5 kahanjwe ke amagadi asho njalo kuyogaywa ama voters roll azovota ngoka IEC ke manje ngoka IEC bese kuhlanganiswa amalokhuzana ama video uthothi mhlawumbe ivideo yala ela elusaka la ka D niyaka F kuthiwa nizofika bafika abantu sebezovota ke manje ukuze kuphume lo umphakathi olokhuzana nakhona ngale ekasi behlangane no A kwenze the same thing eto not fanga bekwenzeka kanjalo kubizwe ivideo yasedelane neyasebhalekisa abantu ithi funeke kube nama pamphlet akhishwayo noma ama poster kumenyezwe kuphela 7 days kwenzeke lokho ukuze umphakathi ungaveki ngoba kunesikhathi la sike kugcina sekunama committee ama independent kuzana ukugwenela into ama independent nanothi umphakathi uwazi ukuthi umuntu okhethiwe wazazi umuntu ngisho nebhayi inyomphakathi ibikhona ngoba kunesikhathi la besithi uthatha umuntu senza ngenkanga ngenxa uba uhlonipho ANC sithi hayi njengo ANC sesenilethele umuntu ama guide awasho ke njalo zikuleyo dilemma le khona ke njengamanje la ela ka 2021 ingakho sekunabantu manje abakhuluma ngegama lika Comrade Wydron yabo yes kunabantu abakhuluma ngifuna ukuthi ngeke phela mase ngimdala ngikwazi ukufihla lo kunamalungu omphakathi akhuluma athi ngoba kwenzeka lapha uma asinikwe ithuba ukuthi nathi kuba banga-eda abahlamba babo baphinde ba-eda umuntu phezu kwa-Wydron bathi hayi kodwa angazi ukuyokwenzeka into ngizama ukuthi ANC uzama ukugwema zonke lezo zinto zingenzeki i-COVID-ke silimazile kulezo zinto but-ke senamse njengoba sesiqeda ngicabanga ukuthi u-ANC uyazama ukulungisa izinto nasi esithothi mase sikhethiwe sibuye sizenze kabi singalokho kani ngoba ngokomthetho Comrade uMbonami ikhansela ANC maselikhethiwe kufanele silivikele sonke yebo silivikele sonke but nalifuna ilazi le account ka ANC bese liye emphakathini ngoba phela singakusithi basic unit liye emphakathini njenge leader of the society liye emphakathini kuzogomeka lento yokuthi ukhansela uyixoxana nabantu ba hey ayiwayibeka babuhlongo sihleli ke nayo babuhlongo la nokunye kufanele sicacise mhlawumbe abanye abangakwazi sixoxa nobabuhlongwa ekhuluma ngomlando wase Ward 14 at the same time former councillor lo we-ANC abaningi bayamazi ukuthi uye ubekade bonakala ebhizi eshabashela impela terms of office yakhe njalo njalo that is why uzwa nje basikhuluma nawe uyamuzwa nento ephuma emlonyeni ukuthi uvuthiwe uqeqeshekile because njengoba dechaza ukuthi uANC unawo lawo mathuba ukuthi umuntu umesengenile kuona kuyahajulwa kufundwe njalo njalo uqhutshekwe phambili useyibekile ke zonke izinto ke ngicabanga ukuthi ke sizwele bakwethu nesikubongayo nje ukuthi aphakamele phezulu siyazi indoda ematasatasa ebhizi enza umsebenzi njalo njalo usiza wona futhi umphakathi mhlambe sesiphuma nje basesovala uzothi ukushiya nama details akho uthi wenzani njengamanje kodwa ke engizokusho ke njengamanje sesovala sicela ungene lapha epagini leDaseni uQuad 14 Galaxy TV uyikhathaze ngokuthi uma ubona ama link ngena ko WhatsApp njalo njalo kuthi ngelanga mawuthola imali ungene kuleyo link because okuningi uzokufica khona ku YouTube because la WhatsApp usuke nje sikunikeza lapha ama highlights because WhatsApp kuphela une capacity encane ukwazi ukuthwala ama video ngendlela eyiyona so siyesikhathi nje bese sikulethela lokho okuncane okunohlonze but mose unemali ungene nje ku YouTube uzoyithola yonke inkulumo ngendlela oyifuna ngayo sisivala nje babuhlongo angifuni ukuyishiya le yentsha iyouth ukuthi kulesi sigaba esikusona siyayibona iyouth give uphile iyouth eningi igcwele emgaqweni uvanze eningi inikele iphuzweni kade ngibona namanje njengoba kade kunalento ekhona njengamanje njengoba kuye kwathi ukunyakaza kancane izwe igenge eningi iphethe nga2 nga3 amabhodlela otshwala encane igenge so imapha ama advice onganika intsha ekulahleni kwayithemba njalo njalo abanye baze bagcine bethi nina nibhizi lokho nisifundekela ngendaba zomzabalazo sasingekho lapho thina
izwe nilwela sibone into enilwelayo mhlawumbe upho ongakwazi ukuthi intsha ugoqe nje ubeke ukuthi mhlasimbe ama advice nje ukuthi ibuyise ithemba ibe kulento ibuye kulento kuyona ngoba ngibona ngathi lento abakuyona njengamanje yona ezoba destroy kakhulu ibabulale kanti abaholi bakusasa abaholi bakusasa babalulekile njengoba nani nenzo ubuxhakaxhaka yabo ngelanga nobe nishela kubona yes naso besishela kubona yes njengoba usuke washo ukuthi umuntu okwathi ukudeploy by council ngaphambi ngene kuleyo yabaholi bakusasa khona uzongiguide la mina ngibuya ku detention ngo88 uyakhumbula ngadayiso fish yes angidayiso fish ngasuka ku fish ngadayiso umbila ngasuka embeleni saya kaMamdekazi saqala ukudayisa oxabishi nje kaMamdekazi aqala ngathi wow ngaye mara singanyuka saya ePine Town afika amaphoyisa sethenga uqala ukudayisa kombili uvuthiwe nekabishi sasimi lapha phambi kwaselokhuzeni khona kubusha lidala kwathiwa iMetorama idala la sasimi la khona ngizama ukusho ukuthi iANC yayithi bonakala la ukhona ekhoneni intezana into ebusiness nokuthi kwakungisiza ayingibuza ama committee phefeni manje laba fish ngithi yazi angifuni mangifika ngikuvashele wena ubuso ucathene ngoba uyasasimswa phefeni 2 iphethe kamazini uzocathi ngizofika ngizofuna isinko angifike nje uyidlela isinko bese sengayiphunya idlela isinko kodwa ufike wazi yabo so iANC wafuna ukuthi ukhuthale ngoba noNkulunkulu eBhayibhelini akalifuni iveli sasikhuluma iqiniso yabo so ngizama ukusho ukuthi umuntu awunyuka ke wasebenza lokho kona gcina sene content kunezinto azenzayo impilo injalo bafethu ingakho ngeke sonke sibe kwi leadership position ube nenhlanhla mawube ku leadership position ekhokhelayo so kuyinhlanhla leyo futhi ufuna ukubonga uANC